Oy, malungil itasil sin mora. Aro gula al adar guk mosbe ilton in merti al togo betche program ko maradra kausis ak. Ini wa bek program ko ma ngaka makabesa ko host tiang yang ngerti Mr. Wilter ma. Agir bang Moses. Yagi uk mo olta de swam gil la gil guk bebira toil. El bela al bang al time. Ma bebira toil gi bom daswen. Kada mo mga bukol gi al adar bela ole dalses. Iwaisek sal meringa suli ulteder mo sebe aduk mekel di bule malawaisek bagu derse olgin le gorgan irmam kam gora ma ya do rasel guk mom das ringing subject tergau edol mol meringa kam kam besi gidimbo malungil sil mora rugul adul guk mo se magar elang guk kedemet magar sel time diregel bulu bela albangala amal maklul tugo yakunda sel تقول البان رنجي لا وتقول تطلع الال سير سايقال مبوك مرال ميل روك البسيا اجيري لا تملا لا رب نور بلاو كده ما وقام ايرور راكل دو باتلو تملا لا المور 1981 يصير 1994 كده ملو دو غوريتش كده ملو موي لو رور تراقبل منتريكيت من موتر الال سير سيتو مدغير asil sa sabadong etu basingila boy mo da ilul mo wiklo sale mo kluguk mula gire del cook time el bodo tol bode porque to sao ra sela adalong letra ongal triki matlungal kama qabli mablu el gire la tial utmela la ngia miskida klisi kedigi lo kongerngil واكليسي اد الموت المرور ترابلوات امرول الاول امرو مغتمو كلاس يوغان رجيت بدل اكلت يوم غريو مليورا لوغا لقنا رجيت الكيدلا او مغلير بدل اكلت ام رجيت ما مساعد ديجيد لو واكليسي اللي قد بقيت تريرا الادران بلو ملوت المي امريد رجيت الوايقال مرغول dar tamadar ragal lo domring lo uror el malaga luat el motikit meredringi mak aktingu mo igid el mora sera to kotam mo masadra o tamela la argid mitiga agid ruba gatar trigel no melu so tamela la argid ra sen 1976 emrgo mal nemring la o masodel ma amol trogo kringi mo kada madangel was el laborar exirgide manemring dado oldu portial tgo el mo ma dolara ma senkiol mo rodlia adaram rigel amnelma el ngotetir bebirigide metamo qodir magdi lut el mo senkiorni el lut logisi do dangel was en ngotiu erul basen tarada belas el tama gilngerni ma ule al sil sen ungilan mudo se kada do gurich kadileak ligit mo dedikit ending ngaringi aigel bibira to goil al bagar al malmering al agil el gire de sumo di podo danglia setial lodo yakni mo muil do gurich el mo wagam pakta do dangel wasen tilo bataras ni akumdas adiaga abulura pasibik el kumes akmlam liwak ra pasibik luaya belur belaul mlada aterul president trigit imong lo boesa imong adim dingil mosi mlada lugira adal el tiagid el mondaya un mlaringi mangabelment trigida nestobel le del time el ses obisra president mlemring el monday es el domes la cuam mat kalau gitu dia kablura Pacific la oyak seigi del ring tel laikel to ko ngara mela la argit ngara ule la vaca sil mora ule bole la am cloud tel to ko il da tiagi del taiba adia gadido pari o do de armut ko mo me seigi de especially al mutaklet mar mered la bekla la mablu mar mered la aigal القبلي مطلوع مونغال مختمو شيء جديد المونغ دي وابوك كويس لوسا الى السيل سن ملارغي سل الغورا
Ui klubsel kabelmenta mengut keringin na ngira erungul par mar ada aser sa ulaba akal me ol tol travel si sakrar ada arolera de lom ma kira plan girelang ya klubu gra ku suel bel mo ngar ede klog ngar ngi sel du ra karosel badngela al adra buai ma kabelment tira mo masao sel tgoil girela sel kot klon mondai untuk klon mering tgoil bang le blu bela atgora mereka sing self harm ko bela sen digi de lo mo gadrikit dirga gara reksir belau ada bela madra al sel ay melboil elol melboil tetay mel adamat el tilo mo gadrikit el mal dingas galar el mo mal disal namo de gal sebed el marta madat namo de gal sebed lo sitia tiang melamut tukoil buai tukoil bulu kelengarar ada belau amo de gal ditil melari tiang magrang esbel kut makli moris el dadu magulingi tatia mutate alungi trar bulu lo ase pol supiul mera erngul park den dia ga adal yoba a solution o sa makil tiang ga cross el adal nur tiang luror tigel ku karsen sei ma ad hospital ma di adra bulu ase ma adam adil ase tiang magrang esbel lo mo mesringi egut makli di segi de bago egut moida aulal morangal kloro bagal margora didi itiak tlul oi Kaut me gua gurera, ukara subject tergau, bad mora gila gua subject tergida, era budu bodo, lol tau de swede gira tol lo sa. Oh, dia ngaga akora asokal mo sel to era pension, sel to era pension plan, en akmala men sa tingela president tra a press conference ra ale ensuera question ra agambes. El girel sel sabsi. Emla akmulon ngalumira kasus, yoreng sernira langoda dura adra state ngul girela agu komrolel emergoni di regal mulo tatsa tiai gidelisio. Ngolgoro sisi utoi. Dingarnya bebira toil el dilu president el gumdaswen sagan mo mention el girel le selva gumtaba president aladim lagal el clowl namo clowl adam na al sela government al mrul sel el pension agreement al uben sel al el pasani olbil number ngia 2026 say gidam le create el pension era 1987 lem lel draft ni al adra interior mle hire rago adel namrula igal toy el din lisella emul miskid man kadal gired el nom sam e al sade kad musperni alagi mukhtaratoy igay gidam le toy mergama masera agam le minister sel time mergongi mlania budget hearing magin Washington DC mlania gel adra Marshall group le hedra finance say ma adra bolavel le hedra finance officer egal Federal States of Micronesia mlarni mangaga amlarni lo adr belo Masela al ngilun muskamam mlet tablor la say gidil gera pension may gera a health insurance mula se mail mura blumiu arga blumiu mail street tirgel marreda rablumiu tungu tong mail lo mes mal sumun somil mortal brutal program en tungul introduce ngi malube mora congress kamiu matrulil molla emergong eko falor masem lagat mok logi usay gidel 2026 na besra day tangini maru say gida 1987 nguto ega dumno malaring mama sella gungu yurni na ubal na atik el mal duk lo asay
era bolsubil ritarara en girel olbil molo a 500,000 akundas emergong uritarara malubet to build as a fundal moise uritarara 500 ma 200. matu da 200 tamnora Auri nora 2000 1988 ma 1989. 1988 to 1989 ay gigidam na rin ay gigida dimlakal merula gumdas emergong gigida mentiang aselo luar adla sen dimle ule tanamal le agumdas to belgo se gida Nice. manglet talamal estirgel adal mnora obis mlangil tilgidam les enkiortil mong presidente mar adal olbil aulmo ulat al togor say gidel time yol du dringil mel merela in Amerika ngarato samirs may say emergomang tiasel gumes niya do giwala embelsela kapalment tilgirel harar edirga al harar ngil mela edia kasbil dital harar ni kadam lama ngil waisi magumda swing girel mora budget rabek rag logo der rag el almo mosber mo ornya udo dernin mosber waka besel mauritare masir magir magam merak mo ako magara igelom da sa ngara ungil solution ngil ngari am lambrur e maderela agureng selgong niya ablar li presidente amlogo la senare auror ngani mo nadit medul meto sella natingul mo sega uk malgo igel subject termed Kale ko nakakabis. Dia nga kadire di aktiwa Mr. Wilter ti altora pension plan. Di sel kulmesra kadire kulmesra press conference eli. o akmil sa dia akmil sa tutaw Oh, khusus ul meser ni matutaw el al suel bagul meser ni maralmi why sel tigala presidente lo asay. Dia ka kaltuk source of funds mga al bolo la sel me lo bangkel mel uduli sel wal wala mo o ngal sa el sel wal bolo sisiungi ngal sa sel uspere di sel mal wala asilis wala other nga sel sera press conference awase dia kaudo el dia kaudo el arak el dia kaudo next year ma vital kumes sel presidente ngalo sel presidente awase Kadal mo tuloy ra economic recovery. Ele at this time ang agire del mo mang iya bulete margo malatial ludo ngara al agala ngara investment. Margo mangi sel temela ngil economic recovery le economic recovery al mo tulmo pro employment margo turista marad Aigel, for example, why sell ngara ala alwasya 12.5 $12.50 ra bekel so is $100 PPF amora pension plan mga presidenta member ko si maktiog ta kala di sel maknilu tal ta la presidenta kasi kada mulai gigil legal kasabay mergo ending while it's inevitable na magyaya ng malartir ng alata len dia kaudaw del all time malaka kaudaw del all time ang yang arngit ng principal matawal mo lo spare ngi emero di initial global ng economy emero badirngil mo sumaklilem say matiang adome sarnit to la kasi wala kang aral sa edel wala ka es el source of the el sebed mal mer el ang el mal address el issue di mo gid el malay galu du de ngara al silaya di gira ding say gid al sum kada mo malay ngi le la ul ko ngal toy makada malay ngi el ang el umer sel $3.7 million rabe karak in 4 to 5 years e kada mla ko lik ya rogil ludo Mandi sel di momedel sel contribution sa other til overyor. Siya kita sel lesis baka dung row shit tirgal mga song mas mapresenta kasi mga 70%
asay kita potong hara ortir kay kita rogo adal tira masukor tiang mo to bal hara ortir itirgay kita contribute tadi kau dudir more investment dalam grow mela tu tukti orior dio o mas kemau dudir tira dia kau dudir bol liga mo kukir ngora ponzi scheme mela tu kiril sel bol retire itirgay ku orior aku supporter tir dia ay say kita mais Adam di galik tid. Dia tu kora mesti ilgu kotor da bebil mai investor west, ma bebil investor bank. Dia kalau semua ilgu mai galu tu dia dengan compact. Ilgu adat million il investor ngir tiat pension plan. jadi adilla Dia muli investor ngir pension plan. Mula kapo mai nasa ngir din kan. ya tinggal dila president Sense el in regards to that, president taman mas specific, especially mention na program ra ko sa akla. Kasi ako sa akla, kasi yung ngari ako daw nga compact trust fund mas el mongol mil address ma president say dia ka ika nga dia ka lebih otro say kita mal di limited more sel $15 million el direct economic assistance el dollar ngi rapek rak say kita Adam di al suma al la asia pension plan na dia kal SPL. El mesao dra oskela udod. Hindi mo SPL lo to da udod no mai ki investor ata. Aiga dia di lo fisu riguts. SPL tirgal adra compact fund. Le temo ma udod ngara klel money managers e transfer ko mo ratara money managers medil transfer lo artial compact fund tele pension plan fund siya nga kakaadro ulo siya sa bel toy siya din man investor manggela galu dodra pension plan mong kagu molgor sil mombas tilay ako gero nakadaksan medil sin sa edel ma hal na misil bol girel molgora ensuer ektulia bu okay mahal ko klemel me question na investment ra pension plan amla mo dia kal SPL lo tugura pension plan do tira kal meeting de plan ngi guys yang ngaring yaw dude del daten meliol tol tira kara ay gam bigay report el ngara trust fund ya bora igel el dura ay gam la mo mereg el leader adra board el guk mailo arsay el mega maning mailo arsay el mega maning ya guk bora ngel ne mereg ra CEO wasi tial pension plan amegra 6% ra tarrak sel mel do se ti atara ko trungila investment ni sebenarnya ma bebira gagi de ludo del ngara tial compact dir ka compact fund din ma mangela a pension plan money mengguktiak bodo minus rangi din ngara ngi lo mangela interest ni saya por question ragal girel selling al suma president kita mlam bal kasi kita dia ko do kita namo damel ibon so halli kahalel borla halli kemana ni selol gornia kambesi man lo Lorenzo ni 3 times gureng sala a press conference sera eli yaklir nasi dimla gomes ni sel leblar ni muri urse tumle replay ni makmil sa se ya tutau maktirel milsa era afternoon akno meo dine aknat mo krana gengya tatu magugore ofraran memor kome makto ofrat kula batta bana Orang sengir rogil mga kakmeng na mitra tri. Eng man malgoy makmalom da sengileng tiagi da gugul do spegal girele kambis. Sel gotel girel merura el al time dimre da. Adiagal gire del mut el momrut sel el principal ngara investment trela. Lesay gida ulet tiat toga talmal. Koman mo ngilong si Teltingit. Sera kotel mo trial murura retirement nga kara ang Tony Ravel sa dirga administrator akong daso. Emergong ito dilur nga kalwasin di akal sa emel ka di akal sa emel retire multo mali tiyama mas. Makase nga lang ito all double check. Makmlepe momrek. Engya quit elam no uran mo kongres yo el mergo mo house mo isendia emlon mo speaker seguidel time etel issue ne toger ni lo sen telabel sel tial bel sela olvira lo bel sela government el mortial fund en was el 9 million sel unfunded liability Kirgel mle president mel mutrar mga saul 16 years el president emergong mle 8 years el senator 8 years el vice president amle medang lit altoy
Mala adal olbil metemle medangli dia kan lokalar ngir sera 9 million. Elang a chairman ra board ra tel pension plan na mula sing 180. 180. Logo next report me to September. Akmula ra pension den gelbui gele eliota me to akmula mala record na mor ngani awur ni engwase. Metto da September e alomdas e mulmutu ngos ek 180 morma. Can you imagine al sugum tirili alla al to the 6 lo say gagira gibom rule. E diagal labora baje tengaram dimla al bora baje. Balsela kabal mental mal balsel. Mangora mal matar sura ul de sweg ma presenta lo rengse. Mal soal bolodong litel uldas lo ase. Ay galu do de ngara pension mal ngarsela. Adia kal sebe de lola bal mona ngidin toil nganya risk ni malu benigel gora adom das lo ase mohapen lela kal hapen matmal telfan. Ese igralu litia adra border sel time. Ngara makmula ese evidence wa igelo ga yoel. Ay ga mal blagatak. Awal mo maltamal la fund, kadam lang root nil mo ang la krangala. Len tingilwa 1 million nga kumdas ang unsa development bank kalogong mon nga sera adan murula housing nga klen edim la kalbolo ay set tumlong mile mararas kogi. Maral tumle uren tingil murura palaw nang ngarang elmle adan mlom lay galudo de tirgel ngariaw dudir adar belaw. Including surang, may budul, manakamura, magumdas, alin sidam lang takriti, agumdas. Itong maudo doon mo sa igi. E di ako ngayon, may game na uritun ludaw doon dimla. En broga, Pacific Savings Bank, makabalmenta, di ako ngayon, mungulge olbile, truly Allah, oto, tidim, dilia, panasin, president, itong 1 million ng moloarin. El trail mostly al adal maududi. E dia kalau ais mga kamle lu saudude ka sel di reglen. Metela. Mle na di reglen lewan. Ewan 30 million. Oh. Seguir tirak murela lo setiam la modia ka fander ngile ule ka dios per. Metiagira di regel tintir tirgel na labor sel time. Dia kal tirga. Endi akmalgoil wasi. Now, there's enough blame for everybody, including the given Malay. Lendial ngaram. Sela albolod ngir adara sela amula se. Ngari fiduciary responsibility adara board the law mesetial fund mangwell invested advice atirgal trustigil advice adal lo mara legal lo do daigal do lo ase. Tiang namung tak rusul le kadam nalasra investment. Dimla katal mudusel toy tira mostrar tildro. Matiaul mendiregal makasaudo dra investment terela amang tiagi dulu logor nila sen dimaral modia. Tamalasra principle mangal modia al sabel grow telto. Maigi gira bebir ta toil marul. Maigel moloko kambes amaral toil wase. El al sugum ko mal audod e kamam amla modia ka investment ter kamam le gureng sa labor de tumro el selos el aigel gim golek ta gim ola bal per tirgan e dial enough magim amla tergibra a principal invested lududi el member manguran auto sel otro klol misteri liadim lagal gil motatse Len dial tiro si kaudo ngalar olbila rule tiam le girel mo orbil sel time na sa gimos tober tiam al sugum en diam la audo der tial wai gel ngara la al gamiari reli gudur le la ida or tirak elang et turn around the asem la mo diam tia ula gimlas ni men diga mesen natira dol wai gal to en diga gida to gel mon legal udodol na sedya udodol ang amalmentum dil katter tilguk man sabang gil man sata dal girel waisi maul mil tamal
Manggire la government mo start peable sillo ko de ragal ilagmon. Lengo ko de ragal dilerni. Dia, kau tiada dia dengar sisi itu akhirnya saya mereka tertial government kasi dia kau tahu. Hal tira igi ka sebagai address. Al suma president orang suma adal urbil orang. Dia la kau do. Ngarinya udo. Ari udo del pera adal government mamlai malurir ma'ala qadir ma'ana ekmulasen dia kau do. Matter of priority. Ngara priority la government. Tai kita dia kau do ni. A payroll la government ngara priority ne tia payroll gir. Dia ka priority. Ngas clear priority tia ngara government. Lain dia katal di sa budget ngarinya alain item la se. Tia ra every year lo se tia mora pension. Ya payroll la di mangol. Kau Moses. Ngara igal ya kochang magrang di repeat ra imol tokol di repeat ra. Nice. Aku reng serka dire kal kukmal ko namo daru aigal tokol mol ko adial be sara aiga demnar meng sa aigal mol ko lu rak mai kal mertiang en simple la solution mal simple namo de kal get masado se magada magrang dia kaudo do si kaudo mang sukum asura que lo siga udo marado el vehículo que lo siga de la piti kaudo en giril marae le mor bebin namo de kal sebe dia kal til ai gida ul del velam na misiksi kedi omot areng ko dimrul es el voltemet que ngara olbira ulama lu ngara e o se dia tam knit ke mertia ko kuntin hal ndame boda boda solution ka gomesa ka tarakmes gomesa present hal xodi se lo tuda que lo dodra engame las negotiation akmal mengenai I get a legal investment akmengenai sel agreement el giren I get more say 15 million lo president I guess el malara bekra already indica aquí del moral investment giren de rulialla el top el hace ram el morgo meeting da Miguel agreement team si lo top that's the process we go through. Ya brula la ang mal sabihin, tigay lital si sa termulap to kola ma elal do ang bigel edo to dai gay. Ale kululu hindi ka ngod ludo el ndik ak madangel was sel to da el sadam Maria 20 million el ngara reserve fund. Ay gel reserve sa any time kadang mai. El ande madangel was ay gen de ngarangi alo bang lang mga termedio. Elagi data sa edang mai. Ya aku lagi terkau rupa kalau expert raigam nangai mem botol tengah gelu tu deh letiaya tiada kalau rainy days storm ada ngarangi tiada tama dia kalau luter mei ya sungguh dia kasem klitiang especialita tiga tiada pension ma SS it's gonna doom us namo de kal tutlel ti do melek la kita do bela mana mokser gitu ngaro obis mangara plan kita mal mu masada termal tiam ram esel por tema del momo la solution dar ada on dia tiak sebe Ada di gambrang sitia aktif mutul kita orang seran mereka lagi a decision maker amla kaki tak ambes sen mal pilih ngasih sen dia kau do ngaruba kasi awana priority la at tingin ma omrelir. Sida kan isu asya ngara ma leaders adi akalam do sweet tagi del tol mosadri. Ngariyaw do agree ngariyaw do. Adan di ngara ma ndi akal sodi ngar sel. Ngara ndi akal sigra solution igid mo kada mga tiar pension plan nagida mo di akal do dera sel eder rak. Atol tina karagel do plan irapen. Kali ku pura ngarwa. Esa aul mga etigal malawel wasa komara amorur travelment. Kira rin na kada mangil trala tiragal ala ngar sel dun lil tertir dar sa kan mo kumakay lo se po maudoder kene po maudoder kadi murti lo se tiang obligation na government el blem alabangar ngilo ko derra e di kan kat mukli mongot mok ngilo la baigel ngar ngirki madil til aren sa to ko le ngaira present last time etegidal dili akatara budget 10%. Imlakat lagi. Mga mosang. Mendiang lang daw ng ngarangi. Akmalwat sa sel budget la 2023 lo sa ngarangal se. A priority la pension ng ngarangal sel India. Lelang India aro lele bortoy. Nakakor o mesra. Sel mo lo la se mo maudo dara government dara American la igal investment tergit. Aul mga tigal mo say
dia kan gida girel mega ige pala si maril tiramru ada real mateman lega kukmot telak segi ela se nara lir mangun strira biti trir medil til di saila diga kal am dengan lo sa demokrasi tel mi mukol government atarang li adrablu adire lo gol ma amreda tilo se kagin magita ngul das kutmikligil tia dia sebeda liga dia sa misek amreda gidro ta saulda sulmo alda so dia al manit dik subdauli gagida kambes mat subdi mo kadimo Daniel was tilo trang dia presiden tra kasus rak ngan remlungui luas sel program ra kausis akla kamnamo kan fus ada rablu Oi, dilu luas ada di mahal correct tilang. Ada rablu o ya ka si sak, isu dia presiden to si kuma mal confused. Bai kuma confused kuma mlodong mora a pension plan. Ituk murmam lo asit mo may nasa ududim la mo dia kaudo olbira lola dia kaldul mo orang ma presidenta mlam malbal ay gat gingira gugungora ra pension plan begita manari the man confused tira es el burgid lo asen dia kaudo diga kamal ores kam na adol bi gulam med litel government kam dia sangar la president olbi la khord ara adol olbi o si kaudo me naqdu la dia da blame it dia da blame it ada me aku yang wang ra litel ngar elim dia kaso en modur mo rael kira alsang lual wa baby ka mai ka bol beto me emdu lo se o dia ma dawa me mai ka hal dia kal sebem buklo bonex mo segi de ko ba bulai ka di last statement tra kal gel tek de subject ko ba a presidenta segi da mlam sin mena uladingan kita blal sera pension plan ma social security ma ADB ma ay gal rogui e obora budget India katare gagi del dosa del ngara priority makabalmente ukr multra a digital world ikida ngara manual seguida klawana ra uldasura ay gadi uldasu magamalkoy ya pagawsi sa kaya lo to na uldasu portir seguida gulgorni lo hace actioge lo hace dial government ngara priority pension plan ngara alsela igel priority dia lesel gumasen dia Masay kita ba idoruri eman makita no rong strira arbebira adre el almalgoy na breakfast radro stere ya a former presidenta ar mga sami ora gureng sengi malgoy girel tiang a gureng sa arbebira adet malgoy lo asay nga kadire kal tara milgon nito no asay medorura petition Sedi kemudian musia ngarang menghitan urni mau otir nga kalau gira dia kadungil adu kan magada maus pe a petition kami kalau mesa blura merigil sedit mul mali ali mutmelu tokol mo lu tara adam au march sem amruda mangitak kita Moses makwase me malakad bolse kada mal agula do ay silen dirgal da audu de ya bodo march malu bodo les olbil en man kit toy boda adu sel gotel interesting part of rogir armare de la awaisel del gallo yo armabula mo de audu dir seguir sel bola audu dir ay lagi do am de tira bagi sel moldala ya ulak malgo en isek mading aram dala tuang ya sol mo maknit atiagi da ulgorni elang gel visit lorula president adire algora mo akora mo da sa tiya kalil gorang ani ang modal tol nga alsel ni dia kara even sel meeting elira no akasus ako meseng ko aja kara olnya ni kor orang sa to ko man Gira kora wala kada kara udas. Hindi ka kada kada kora ngara pension plan dia kata dia hale kita gulgor kilas membo da ke de sa last statement ka erol gol dinga solution na kumdas ela umlob taklo asel tial tokora pension ganinga edel milyon no so sa rabek rakal gidel mugat mokle kumdas ela segi da mal gat milo segi de edel milyon ra elal amol mutat 2024 emergol raseng magra segi de ekdungulo sisbi modiak segi de plans meselu do del 42 million ngara trust fund ra pension elang la down mo 26 am hostat lo mo growri
titial mas seguida mo stato mo e dia kadil pension direct SS direct waisa SS direct number 1 ta deficit audo del mes hois ba amagasair audo del motu Hindi tamlas to para bleeding. ada ndi dia direct lo osis lo semkara ela seguid difference SS direct de kodin sem maltela exact amount direct ngarangi maula ko se mem de sig audo el di malt ming taiga o imorole la dome sega lude de ngara abang ram digel malu be do spe egel lude de ngara abang ram digel imbergong le 100 million de baro audo draba polbang to special egel collateral o malu be de para abang ram New York masyawan itu trawa aband Akamen trablul ada mo traban mumuta akamen trakwa masayban tol traban draba apa igal banda igal mo harar uri 20 years 25 years sebel mo katmo di bukti da ng okerti igit ini do ay mo bagi sem mo kakwat kita akambe sem ngel was sem petition mururingi elam mo la petition ba signature klugu rar adal mo rimrar adal olvira lulau presidente smika audo del mo okut maklitia ela sugu masel petition ada kaluror etia kita sebel mauror adra blu kata sainga ba bien a petition el momrul alla to bodo citizen initiative ya tanga enough signature das adori 5% rabotes en sebel mora referendum sel mora referendum e kudruli la sel bola ngala lo sebel ga de be kaludo tanga merger el multau tigir la gram mangra Asugum tinggal sebitikal mulala el mulurni let be serve a notice a new mulala alos kamana da plus one mulala mal betul waya karubang arti betul ada ngarablu mulala temal betul urtila tadi sel es mulai rogul to indi sel most important statement that tiro la president dia gaudo mulala la lo sigo actiro li tira de moses cambia de bora subject ba Diyan segil to era ai ga dinka rupa ka dire ko ra ginu makwa di mo eno sa segil ko ra kamin tira karing di dire ko vai visual di mo o edergia atial to era a supplemental budget several passing eri la senate a house of never rejected ni melang subject el mora ai ga de conference Lingan niya brilliant sa Senate. Ngaring se basically le amendment el dingil betisel el hacer budget october sel supplemental budget october $2.6 million. Le identify a source ra $2.6 million luasi se mga raigel international NGOs igel environmental NGOs lang abar arwa TNC ma Pew ma Conservation International tigel baby ya moktegal seludo aso date a bela wasto bel jaklo menget tial da be marwa magut maklia marine spatial planning Gido alam mo kung ano to. ya udo da dola bermo margo ya amendment elira se yam le version nora house margo ya se tan hilun me wa sentia mam le to ka ora questions ma concern direct $2.6 million el naram rigel me tamlo tingil beti say del policy lo say kada mo mrura marine special planning e warra kal ta ko menget e margo say $2.6 million rabe kada kal le warra $7.8 million amo dos perngil mora igel ngal sela budget la kapalmente mo abol tayo El diagal sel marine sanctuary. so edeng melo ara pension plan I mean tama ko say education ma health ma justice dia matiagi Senate ari rin mo isi. dia saya rungulel tial 2. Nda ulang saya ni tra blur bela um katong na $2.6 million. Ma state government mo spera udo. Koy hal. se amla presidente mora seneta change Sang kita ngari sa kados pa supplemental. Okay say? Kados pa supplemental mo address ang ara. Ngal sa sala udo dra education, ma health, ma police. Hindi no kadilulo siya kran tamulo sa girel mo. Marine sanctuary. Oy, why say? Yang hal tiagi. Sera tira bela ida ni. Era tial aktio cook mo tial process. Masera labora senete trula amendment mo beti say gid to era marine special planning. Pero mo dia
Mergo tira ngusel tira identify another source na $2.6 million a Fisheries Protection Trust Fund. Ay, ay. Oh, manglamo diak sa igid $2.6 million sa municipal planning at ruli. Melang lo rahaw sa tubig sector ngi. Mela tawala conference. Sila la wala iran ngi nila. Mukahal, igal social will identify. Ada sen ito ko sen dimla kalos percent 2.6 langi. Source at 2.6 ngot al dial tiya igid luto. Legal grant. Trust Fund. Mo ko siya. Fisheries Protection Trust Fund. Okay. Dia manggiren mo la conference ni ani different. May nasa kita, Presidente Venezuela daw lagi donation ra, I see. agil mula agil NGOs. Di seneta sa adigas, hindi ka tungura trust fund ra fisheries. Magdaw da di siya amang trillion di ka karusa sa Oh, namo ka karusa sa Di say sel agreement am surface Eli ay dili sel June Doril was ay kaludol to 7.8 amal nga rin pa igal mal di mora marin de oy sanctuary mo di ra sumpa mo ang mga gisto Suma seneta, ulma seneta, neseta sa ide tira, siga bebino do. Supplemental is important. Oh, E di ka ko na pension plan ni. Dia. Di sa mo mo dia kan ngara priority ngal malgoy. Dia accepta presenta ulo sa press conference lo si. Amo da sa budget FY 2023. Era next week. Ako mas matay July session ra. Okay. Sige da kungir na. hindi nga ka mo presento ka sang mo maray no Oh, mara Fiji. Kasi hindi order travel meter di ko. Pacific ang share meeting ra Pacific Island Forum mangmong tirma bebera leaders at Kalik tali tigi del Last statement kay el to na pension plan. tiagi del toil girel bomdas en girel murul. Agul ger sera dangala mayong el sen meeting el logera chairman la board del was. El ang ngoy ngarang como stoblo mama check. Full igel gire del manay insult ngilo ase dia kamos to pagidi mga manglosa ka loger ngilo ase kung ko mumla mo makasaudo de como malay kaludo derdi Eli o ya Eli ya kolmo mgangela gurena sa presidente lo ase evidently tamla ada du ni metir le presidente lo go ase kada malari tial investment Sige na Malamal na. malamal talo do. Hindi mo ako May galol ko mo sa ulmak tire galo asing maral to ko investment. Ay kaya why se another words omola sa tial investment tendia karole el bolsa bel tial mo. Nada. Kadbay mga Paglimtra. hindi wa tial durur giro o de ragram na mi mon maela. Maulak ko sa sel immediate lorur niya adrabor. Agirin mo tial problem mesti ala adal til mali o mara adani lek temlak mula se kama ma dia al swam lo si ko do hindi temal mal na laleng dia al giril mo mara tat sa investment tergamiu mesel solution gugornya sai lamre de rulli alla el mini tal toy magidel gu malar elang devora a priori la al 2016 tirgal bora igel dal gabiu kal amosois besel tora benefit contribution malbol sel nganaken contribution basel la Define contribution. oy malbol watigidat letelel sel oral girir tirgel el mo besel mosois tirgal ngarngire lang a government tobal malau do dra investment tulong do dergit elabora budget ra every logo der ragal dimlagan reli malagali isngil pergi logo der ragal la lo uta igel investment actually o mesngil monmong e wase mlamo ngil emergon bol Din, a president tamal, dia ka halik kilometer a president di dengan soal statement termiralas peluas edo mes ngi al tang mo ngi udo dra ada marigel magara mal uben guk mo ngila e gana mi endi club gula la ka bodo rut sen nga al sen la marulli alla re la lo sei el almonga olbila bek
drag اللو من أرسل أمان تلمي بيرتيال مؤتل البلين الدارمي الله بلين دي أرسل بيلمن مرال كناسي مرو عندي جيجا ترغول لتمنا ما Mereka lihat kayak gitu proposal. Ako mo ito maklakker kung andi ako do. Kayak gitu proposal. Well, ngora siya gitu bisa lo mes tiar besa proposal rasenet. Kayak gitu tira senet. House of Delegates ang $100,000 ang ari rawat sa tertir masenget mo $100,000. Rama sa diyaw do nangarni Bago umaral wase ulgo mo na sa say $3.7 million sa ngal sa kasel telo do sel difference. Sebenarnya dia mau lot to betir tial budget teraka keluar tial national unified budget. Yang sebenarnya dia acas taruh boy. Karena mo matangil wasin budget tribela darten milyon hindi budget tra pension plan dia kalultura. Sige da blad betik. Abun kada kay titran kada misra amed edi spidol buduni rogo yan maria terkida ikriya dial. Dia alam almol. Almol. Ay kawan. Okay. I hope petition al molu usrangi amok mulu aise luase bek ragal tial to. Dia petition ka mas ala kal mewduda mo ko do. Lagi hospital. Tabong dia ka ngasam sa. Dia siya ko hamle subject na era. Oy ngakadi sa Hindi kami tayo kayo dito lang legal subject na nga. ngakadi sa igidle next session yak mora bache. Al sungo ngakapi. Hindi ako kliyat ya desang. Bo. Elak muska erulbo, muska erulbo lang made electro erulbo. Sel tial temelala ragi the celebrating aklugo mangyaw samal. Gira del lombe setiang letiang a club to trail to get the more basics. What are other belau milka metial blue a nga mali dan ne ketu albang tiang gida kabelment dorur tringi mai ka gida gel alam te nga setel temela amal gida lombe tringi ma atlet tele la bleu kabelment dorur tringi lu ul mka mondar ela. Moto se ela kad magra mesaiga engra genda momda so sengra abodo uldu ngara setial do mesem itu maul ko waisei baru asa agin ngara utmel tial la giden namo giden mod murngi akan kan malu bendia tiai gida ga indi sel tabo akum da sangla ukire del mer ela mo meslo se ngara gel ko to moklo to trail to goil moklo til lebang to goil la moklum tar to me a number 1 a suicide ti gidlo mo kwadra gida number 1 problem. Number 2 at ora geisai tial udodra WIM la modiak mododa cross act am modiak last week el agida mal hour el ang long oidel buil mo ang itil buil ngires musiga udo el motekker tiang gal business ng mal suffer mal mring monda bod al bangal umda sigida number 2 ya number 3 ti agid tegil tugora SS ma tegil tugora pension gira di tia pension 5 years SS al 7 years en mat at least ngaya teme de sebeder gut mo mai ga gida ala gira del mo adresa igang le ga ya praditil gira la aklangar gidre la is last number 4 at tegil ko dal ngar belau mai ga gidil se el problem direct it's kind of getting out of hand mai kakak makara segi de bakti oi akti ngul miskemi segi de magmer adablu ngondas mergoe e bodo bokertel temela argid el mut el mohungil se do barela bianga ka yagal sogal ak madnin lo se buto a problem ergid di respect tra aradan melil tra murad rual men biagal guk position na ka diakal sa kan mulo si mokorang aktiwa si labornya alda du ra long lera ad mangiti gai gergi de lungil alda du sektu gambe sang mulbornya alda du endia ka tu malube ngai kal meeting re al tara ada o ngororar bebil el direk milil mengarangi si labornya ungil alda du le ulak mulkol waisei at ora de maklasingan yak tintil kirtialo mesra merigel nerul dar terra lang artial democratic government emlamo ka kawat matirgal nos murru dra blay etirak mo se tirgenim lo meso se to tourist maran mlamo mga blaga tokoy kalo gertito sendim la gulgol
Makita teknologi lang ang malungil mo. Ngomre tiro autobedia tigingil na dengwan. Malgoy kalau sisul tol dul mendim laktu. Mai ge dia alnya aldadul bulga sei. Bodu ngil gasoes e bodo ngi problem regit e agri la direction la government mar adana blue ball lelak e lon maseu loisi. Le gasus agumes el meeting ra igal state. E a presidenta melgoy aurere. E melgoy lo asing makara. Yang mereka hindi ko krado olbila dia kalangan dia ko nel tumnamo mereka ada dua nya malgoy kal toy mantaran dia hindi ko mo goreng sengi mula sei ala olbila dia kal sorit kal plan la blue prosperity malu bendim la kal gengi mak kire kan mo meser tira gi ko kada du nga ma minister matir matmo madali kal toy al tak kimlutel explainer ngi temo ko ngi ngagoten tema mam ketmok la to itu ada dua mundas inggiren el mo ada dua musel to era rolela aurora mundas yang angara ada mortir eguk ngartir bulmar ada implementa gelul de suara lesel gumes kadam namo mix abra problem ergider el time at present ma problem ergider 20-50 years from now resources gira di makasay ekadam na mo soal tekkira lulu adar aklugum lu iragarangan madat dia hasut mok kidal adar ela aul klaro len kida tela arod la pension len kadam na mo spe audo etirak mon dia audo de ningal aigal udo da ngarngin bimblil mora dia isura adar ela say kida bugul de suegal gidi Gadal abay gire del kan min sanal adara government tergida leader serti gora artikel mulgoy la sen giriul magara lenga kadim lak mangil tral adal waitir mangiti kay girgid leo arra mundir kangal aktingul morise margo Kamu ya kamis. Di diregal sebagai wasen hindi ang maralungin lang nga aldo do tablo oil low reng was ulo mari ang aldo pero timing el da kayo nang sunil da do why say o ani adal ko ko ngota do swira aldo do mong selbo mo talamala di nga ka bay swaka di mi ko kal mo touch ra tel aldo do ra compact lelang ako mesra gel ambassador Joseph Yun, gel representative ra blom. Digel lamit to lang gela compact na ko sharing team ra Marshall Island. Elang la mitel mla gel ko si siweng pla mitel lang gela. Seselak mo after 2 weeks later ang mitel lang gela FSM na ko sharing team. Baka yung tablo si mangala o maruray gal blum elang melberbelo. Ya presidente sera press conference eli ang mal koramlo dito ko mo taklo asay. Tial to era compact, tial to era pension plan. Ang mual gora o lo mesel gira al do lo bangala marigel wasi tial sabay eder mu lo si sabi voltar igel issues el gira bringa marigel. Leng kal amra history tial kablo masa dagil dilo wasi amrigel direl wal tial mual direl plania role ti tiagit. Dirgem na employee la titi el sois para plan al adim laksel udaw dul lokaber natir o imandira kalwa blel an morte agi dal sela dia mal Dam lagi. nani halep correct o ta batang adim la kugino si selo sa di segi kami understanding ang ngare dia ko ne gomdas nimla kala audo dergi why si le dia gitu gurgorni la seisel la el bleder dia dilulos komul mara blumi man somi como spermi mama sel ma FSM ma dimla kaldilia lenula dimla swil audo gida adil laborni plus mla madan dia lo lato mol sismiti anyway ni segi de wal gora ikang agumda sangkal president Chelsea da dura kampak ta mo to kang al sel mang galel ngariya blal gat makli listra president la bolo bal mo madura yun leng ngadira ka mal official sit down discussion between ra belaw mangagi dal kampak ta association abo Dia aku mesra
Mlarngia sile tara na Clow newspaper na Pacific na interview ang ambassador gid. Sir Sikyota. Mang Ngaral newspaper. sempak Pak News. Pak News. Pacific ngarang klase. Ita mulus na ita na Miguel. Pak News sa Rais Rafici. Hindi siya, arigal daily post. Oh, ito na interview ra ambassador gid. Ambassador gid akmul siya ang presidenta ila altama mga tmokrin mo dura on Mitra Miguel. Rato ko ra kampak. Hindi nga niya part ra statement ra ambassador siya hindi na kata do gira kal soldado ang Miguel. Yang umdas siya dia kan sabihin mo part ra do ala ka kagaya nga bela. Dahil sila president di ingin mo do ra on Mitra Miguel chance ra lula kal soldado ang Miguel. Ada siya undo suwe. Le kampak ta dia kal overrule ra constitution bela. Kampak ta dil siya bela al sumang ngariya wa ra ban merni. Miguel a defensive mo siya. El atial bal interview ra ambassador sel gureng sergi. Miguel mga tmok ngileng mo abela mo ba sure soldado protect ra Pacific Island nations. Na chance sel do. Asum tumo mo ra masyara soldado artiang protect mi. Asum tumo ra Australia mar soldado artiang. Mula mondial defender gid na mo ngara offense. Ya kung dasweng ada bela girin mo understand sa gid ro. Number 2 ako mesetial interview ra ambassador. Man mo masanul hindi ay ka ro to ko ambassador ako bira katal mo dura. Press conference dira katal mo dura madal bira kalulaw, dira katal mo dura madala rubul belaw, dira katal mo dura buay wase. Buang aral dura dra belaw mabrigel. Mga president na ambassador nga namang malukot. Mom tera belaw mga dura mabriga blula dra rogir, may ka statement rin mablula dra rogir. Dia ka kwasing kang Kangri o mulgor ni lo sin dia ka to ngin mustru ta ngara al do ma question na kasi ngango bangela president ngara ngwa dira ka tal do lo sa ambassador Nakatial mo lugoy. Kita dia ka ngaral do. Mwa siya ka le manggeya spokesman. Oh, di ako ngaliti lang. Di tiya nga statement ra ambassador gid ngara news mabrula dra rogir amoy uri. Aul mak po ngin wase. Ngwa siya ngarnya TL la Amerika la mo ado nyu bela ra kil soldado. Military activity mo say Ya mga nila nga cancel na nga kasi kita ma-disconnected kita may kagid ro kulto ko direct mele kasi government ra president Belaw malblakan ul mga dura government ra Miguel le buto kay gel maybe ra to ra economy dimla ka sa da ay kan nombre ka administration ikatangal tanga tresula alam sa ay kay man direct kada ngartial more menos ra other kera tar obrir wasi nga gida so dela ng kliw. Say gida simparngid tel administration man disconnect tel mergidra tokora. Tokora kampak, especially tokora kampak mar soldado Miguel la merbelaw military Miguel la merbelaw. Bukod nga dar trada mor belaw mo wat mo kra magmadila. Ang gagi din mara like al state and rule state visit lo ay sa igat. Asa after the fact. Mani am lal do state to boys. Nga am nang nga stem sa pension plan. Yung lang lolo. Ya makora dik buy gayid. Ning aktil mutul di kantinyo ra kaya al sumut mauta magmat. Ikadil mutul mo kiro to livers. Ada belaw takit mo kigel tial cloud to le kureng sira kurabitas. Itu predicto siya mga sina ataywa maaliya mga bululad. Itiadu para sila ay marak. Sel dol tirak lagi movement rasina merang mau tahu rek krablu o ngedel bakamat gid kita klik mo siya ko nadim nelas statement tra ge kampe se le ko Mungkin do mas el altel constitution gid wase ka dilayak blue di gid mata bluad kada makara. Ya khali kot gidam le ada du gidam na Miguel le rulia compacta. Yung ang iya constitution mo sabel Gloria Kappa. May say, ikadumul manar bulul, siyem literan, 7 times. Tiyan na marin lulu. Number 8, ikada approval. Matiyagi da gulgor. Bay, diya kada sal mal detail rawasin magana. Ikay gito blamo mo lugol asi. Morngia aldadur na between ringi mar soldar Amerikel.
di pot baita tu orang ngeda drong led gidel adre belau edo sigia price belau mortialul digel le gidel gulgola se gidam la mongod la tial nombre el referendum rampak tel 7 time am la modia kangi elang girela a klor togoil klor tial ngaring el nombre el tial nombre el Medid bestrira o ulwa se tiagida alal tial molgorni e gimrolung emgila tigi. Ada ka ulmak Sel dang audo edo por gel soaden ni lang ukul bol ngail o stream lang alal dunas dia asbi. ala ulmak pringer tial statement ra ambassador. Aul magdon sa dani ambassador no news. Ya lagi kita tiga kau tok ra pension plan. Yang do dengan luas abelaw mamerigel da duri. Sige da gulgor. Gira la kamen meter gid lo wai sergid wa segid gire lagi ra. Mom dangay le lagi nguk mo question na se tiasel bol mereka negotiation mo approve niya bulul wai term lombre. Ngau kaya dia ka ada ulto dangali. Sige. Kita diri ka ko sindi. Sel bodo bado adap ternyal sumung mut matem lombre. Ikalebon mering lang yun lal sumbuk tiya alo dangay. Yang laway sindi. Siyam le ulo bangalela ada dura. Berek dule kampak tel mo subject tergidra. Annex dia kal budget kabong daso. Ngakadin soal sel budget len soal borngalan item ra alselos. Diga lutul murut aigel ngala investment tra pension e bay olbil al top daw dodel pera adra bek til buil malubeng. Rakal liaw dodel diagal voltat saike. Le sel gerigel mlora chairman abordas diaga bola amola ududi. Tirak mo diaga udud. Magunda sa tamamalay investment el mutul malasani. Enggida present kasi say gida gorngilen diaga hod ludo. Matya ada mga sel gumis sa kadamangal malamal na rin diaga. Yang waisi. Dia ka sige da momang ulo bangalela tial kausis ak klub kul subject tagi mulsa tagi elal silsilen. Ala da Dr. Ko Claudio Swedel girela. Akarura ulur belaw yang ka do besini gertimran mo. So isbra kamatel betar usul. Magumter ka mamateo malmering asulur ako kumla Swedel. Mim kada ol taw do Swedel girela maklub bilgul toy. ما هذا الأكل ذا بكل شيء سلولتو رقم المنتري. ومن سلام ميجان يسيا بروجرام رقص أكل الألسيس.